Sema amen. Ate we Yehova. Maandiko mangai omuthi muma iboko ni thao batia no kilungo kimwe. Obadia ni kifungu kimoja peke yake. Namba ya karatasi ni 803 na 804. Tutasoma mistari ipatayo 4, lakini kifungu hicho chote ni muhimu kwetu. Kwa hiyo 803 na 804 kitabu cha Obadia, ibuku za Obadia ate we Yehova. Nekana ambie na ibuku dhini tumesola tuebata. Sisi verse 10 maandiko manga imenena yulua mundu wita wa Etomu. Easia nundu wa ungendu ula wiketwe mwana mwenu Yakobo ndoni ikakuwika na ukabetwa tene na tene. Verse 11 muthina ula wongamite mwingo ula ungi muthina ula aeni matwaiye sindu siake ti Yakobo na andu manthi ingi malekele mbingiloni siake na kulima na undu wa Yerusaleme onaku wailie ta umwe wa mo. Praise the Lord. Ona 12 katu sisie indi ndukasisye muthina wa mwana mwenu muthina wa thina wake na ndukatane yulua anama yuta muthina wa wanangikowo ona ndukanene na ngathio muthina wa chao wa thina. Turuke hiyo 20 verse 17. Indi kiimani cha Sayoni kukethiwa alama kabonoka nacho kikethiwa kitheu na nyumba ya Yakobo ikamesia ng'ondo sio na nyumba ya Yakobo ikatwika mwaki na nyumba ya Yosefu ulelenze na nyumba ya Esau ikatwika mabuthi na makakania katiwo yuti Yosefu na Yakobo meakana katikati wa Esau aso alama twikite mabuthi na kumamina na paikati ala ona umwe nyumba na Esau nundu Yoba nunenete na alama ngali ya itheo maka mesia kima cha Esau na alama ndindi malu maka mesia abilisiti na maka mesia weu wa Ebelaimu na weu wonde wa Samalia na Benyamini akamesia Gileadi. In the verse 20 and 21 na alama taviwe mengudhu isuya ana Maisileeli alame kati wa Akanaani maka mesia okubika nzalebathi na alama taviwe ma Yerusaleme alama Sebalati maka mesia onandua siangale ya etheo. Finally na atangei maka ambata kiimani cha Sayoni makisilile kima cha Esau na usumbe ukethiwa wa Yehova ate we Yehova. Kilungu kicho ndhe kinena yulua mbaye oile mbaye yambe theta wa Esau elengi thetwa ya Yakobo. Esu ya Yakobo mabinda mweni eni wetane wana Ebelaimu nundu Ebelaimu no da mbaye nene ona mabinda mwe ikawetane wana Yuta nundu ni mbaye yeba inginene ndeni wa mbaye ya Yakobo elaku 12 na ndio ongela ya Alibai maitwika 13 hata iwe Yehova na yu mbai ile siumite kwa itheo umwe wita wa Isaka. Praise the Lord. Na umekalile woti museo ona kuma me evune za inyawo ne madhina nasia maandiko mange imeasia Esau asia iwembe na nundu wa weo wake nundu wa mutune nundu wa utune wake etwa Esau na olonge asia wa mukwete kitino etwa Mubenani Yakobo usunuwe walilo wasitwa yake lakini eza kwetwa Israeli na later nitukona kana kilingi ni chucho ndhe yu andoma Israeli ni matwikete usumbe munene andoma Esau meta wa Etomu ni matwikete usumbe weba munene muthina wa usililo wa Israeli la wokie yulua Israeli na yulua Yuta muthina la wokie ai mbaye ya Etomu usumbe wa Etomu ona ko ni masiani we na ona ko menethe weba umwe niki musio kiba okimwe ona ko ki kwasanga kwetina
okimusiokiba aema bindia omene Yakobo Israeli Ebelaimu Yuda makikua Benjamini yonde makikua matwawe uthamisione na mayae kaundo. In fact ni mokie makuna malebe mwana ithe wo athikata ayoswa ai makuna malebe ndiko mange imane na yuloa ondo malima na kondo wa Yerusalem capital city the Israeli. They did nothing. That's what we have read in verses 10 and 11. Ona kuende yanginya verse 16. Walifurahia sana ndugu zao wakibebwa. Ninaona walikuwa na matumaini kuwa ndugu zao wakibebwa wataweza kurithi nchi hiyo yote. Nimulilikene Yakobo niwe wosie owathimo wa Esau. Yo Esau ewata wakwate wa Yakobo eke hata abetwe kana nake amesendeba Yesu ende mimesia esitwani za Yesu Kristo. Undu mandiko mange mena yulo amondo ana yobo kamwika Esau kana andu maetomu undu wambe enda kwa siati Yakobo ndakathela na nibaka umilao siao Yakobo ndakathela Israeli ndakathela. In fact makabonoka na nitukuona kubonoka kuo ibuku litha Esala na ibuku litha Nehemia nundu ni masiokie from uthamisoni usu walirudi from exile asifo Yesu Kristo. Verse 17 asia indi kiimani cha Sayoni kukethiwa ala makabonoka. Praise the Lord. Kukethiwa ala makabonoka nacho kikethiwa kimakitheu na ikatwika niyo nyumba ya Yakobo na makaciokia ngundu yao yo ibinda nithi maibetangiwe kuo lakini one day ngundu isu ikawetaniwa namo ata iwe Yehova. Kivo kuna kubonoka in the name of Jesus Christ ata iwe Yehova. Verses 18 mandiko mange imeasia nimeotonya kana vena kuthela kwa Esau. Kwanza niwe withela kana sumetwa Etomu nimo makathela na nyumba ya Yakobo ikatwika mwaki na nyumba ya Yosefu ikatwika ulelenzi na nyumba ya Esau ikatwika mabuthi na kwa Yakobo na Yosefu mekatikati wa Esau akekata akabya ona baika atiala ona umwe nyumba ya Esau nundu Yoba nunenete hata nunenete. Praise the Lord. Anasema mpaka bonoka amwe masioke methe aetomu mosangie kondo na kondo methe etomu andu amesao mosangie kondo na chao na kondo lakini asume makasioka they will become the fire that will burn Esau akekata akathela hata iwe Yehova. Praise the Lord. So don't worry osililo we yuloa maitha mako. Verses 19 onangaino no nena itina waitomu kuthela kwanza ethanda cia mipaka ya Israeli ondo batoneka yasia 18 na alama ngali ya etheo makamesia kimachu cha Esau na alama kethwa ndindi malu makamesia ndwa yonthe ya abilisti methia wana 5 cities makamesia yonthe katika jina la Yesu. Na thase kana makamesia weo ola waiwa Ebelaimu yu isioka kwao na weo wa Samaria na Benjamini ona akamesia ndwa yeta wata Gileadi. Na ona verse 20 na alama matabiwe manguthu isuya ana Maisraeli alama katikati wa Kanaani makamesia ona kubika Nzalevathi. It is the farthest extent wotete na kimacha Olebu kana cha Sinai na alama tabiwe ma Yerusaleme alama Sebalati ni mundu weta wau makamesia nduwa sionthe siangali ya etheo Israeli ikasioka ngondoni yayo na mebaka ikathandagwa nundu Yehova wika ate we Yehova mebaka ikathandagwa nundu chao Yehova wika awona wapindia mabetangwa na malungwa nimo makasioka na kaba upa mwana okitia kwanza mebaka ikathandagwa na makamesia kuonthe ate we Yehova na ndu wakana ai Yehova akaiya
asili make ndoani isu sionthe. Ondoa 20 verse 21, na atangei makambata kima cha Sayoni, kimani cha Sayoni makasilile kima cha Esau, na usumbe wonthe ukethwa wiwa Yehova. Hani yu andu mwa matumeto ni Yehova kuma Israeli makathi mekalile kibila cha usili ndwa Yesu ya Esau yu thitwa andu eo metawa ma Israeli nundu mayami mesia kindu kiki mbendeise muno nundu immediately ilani naswane yulwa misisitu misikwitu kwina Yakobo na Esau na nitubwana muno tukathinania muno na mundu emathinani asu akasoma ndeto hii no mukia kisia muno asomete ndeto hii nesielo mukia kisia muno atewe Yehova pe tumimbingi situmauthenywa nando na tumimbingi tumandu mekata maulunja tio wende nondo na asuma ikatweka ni malungwa masi ando maetomu masi ayesie mathi Babiloni maemana mweka Yehova naye. Are we together? Nesindu mbingi tumauputu wea. Sindu mbingi tumamutua na waku uthela. Are we together? Wena itumi mbingi itumao na thayu waku uwa ndoa mkalile waku ndoa lifestyle yaku na wako atoni wambatu na wako atoni sukali na wako atoni kanza pena maundu maingi matukwata tambando tuyonzu twitene tumane twiliu kwitene tuna maonzu by the way. Lakini la mundu weka laute na aka ututhekea nundu unit wa boa kana nundu ni wakwatewa nundu ni weka hata ni wakwatewa tuwe telewe hata uthele Mungu hapo ndio anasimama aongee nundu brother uzu aiwe bau atwekeokia kisio wako okutethia okukwata kwoko na okululumilia but they did not do it. Hata iwe Yehova. Ndio maana ni kitu mbaya sana kanisa ikiwa na watu ama boma na jamii ikiwa na watu ambao hawapatani kwa sababu peandu makana mayaba hapa hii wano peandu makana mayaba na ila wona amisi andu maye manwa na mailungania kulungania, that is the word makilungania ni kwithwa umwe ulawe yetethia na wethukithia ewa bina muno kuthi kwambia wewe ewa bina wa kuthi akambia nziro ukaba akethukithia nikana alama thimekata alama thimekata mathi kwa kita kwithukithia, it is the easiest thing to do. Atoma kana uthukie mathi onamo paikindu mai wikito mana masia no malungetie na mathisi kula makathi ayoba no wene. Praise the Lord. Ayoba no wikita hata na nivoya kwaku mwetu asaka na mwanasa na lao mthema enge waino thini wandua kidugu kita wa YouTube ikiakisieve kubonoka ndukathela anduke kata ndukathela onetho kethithila plotini ukethithila wio thayo hata iwe Yoba oneki wenza wisi no thela indi wi kwako no kama uko tu kuliwa wise kwithia ando kuwewa ni bati thigata thuku na kunambua hata iwe Yoba undu wakeli asu alama kulungilie mai makathela moki animo makekata makathela pakethwa baile ta mundu muka wasiokie wendo na ana etheme wo thuku mamulunja namo mamulunja maleo twana mathela noki mali anao ni weza kutha mwetu no watongawa na mali anao yike hata Yesu ubewe musi utechao itakuwa hivyo katika jina la Yesu Kristo. Ai umabandu ndukazie pandika basioka. You don't know what God is planning. Ate we Yoba ai we lungwa uthi enda tuyo kwenda hama ndukaza moza cia bandu kekata mukamba alisema boma wani veka hata ni basioka wa who is God uthi kula withi usiaita tamuti wa kithekani kokwa thilile ando emu ikulwa muthoge mozuzie kunu ndo basumba na maita matimo ndo
kanona male ukwa on the market otia mosi mathi lobi muzi uti ote chao na yunuwe we mandawa mwana wa kunoka ekale muzi weba nangaini wasiama ona no mathi milaku makatoa makathi kuyangalisia Kisumu ko mataka asioka na kuisioka ku yoba niwe wekasia masieva. Praise the Lord. Na indi makaa mesiavyo mathandai wese kwithia ni mathi kondo na kwasa ndiyo ndene mamikina pe kiveti kita wakaleche chapa ya pando beta wa ngengeta ayu kiveti chu choke da soma lakini no chai kina uombe we bando ani kithanga umuno na yu kinena yuloa konde kula cha indie ndana mboke mana nona kiveti kini kimutembei kikaweta ni cha indie sultani ni cha indie lobi wanakaoni kikuo nikidha soma ni cha indie Mombasa chadi tulukana cholukana ndeke nangona mama huko ni waendie kondo na kondo kaitiwe waendie ni siana siao oe la mwana wake wathi kondo sasa ni wewe kiata ni wewe waendie owithi wako kuisitwane Yesu Kristo wakati utapazia yuloa Dubai ni waendie yuloa Qatar ni waendie yuloa USA ni wekiata ni waendie indio mbe wa mikilia chao wina ukoni wako ukaetewe methenzi okumanthe ya kwasa asumbe makaka kwete methenzi mathasi atuthuku maana mwana na etoko kuona sokote ukia kisio museo. Praise the Lord. Na huo ndeni yoba ukethwa ekete undu wiba usu akatumane azia musiuya na musiuya no kwenda representative na su alama alunga wana mamenawa ni mama koka ku represent mapata mama musiweba oni wo yoba wika ko mathina mama no sawa in fact no meka aneza nundu kembu chakitie kwa chao muingi akadha wende okuingwa na ivole ndoto amako noa na imionzio pole sana Mungu akuone neema ni pole sana ndoto akubua muno lakini matuko mahe tomu kukuthini ni matale no vyatwa ende we manisi thayo umaluke kwanza umesia ende yo then uwe wao. Praise the Lord. Ate we yoba oni wo yoba weka andu make nitoke amathina. But let me tell you, musungu waisie necessity is the mother of invention. Yani thina wo otomato mana na tunasumu kunenga thina by the way wakitaki positively mende okumanisia no lazimika umane wakomania na thina ota kina ebaliwe kata wakina omba ebali nondo wachao na yu alilikana ondo wathikina wisani wai niliweza aje mimi na wetala mabali mabangili tato wakina ngewe chao ukauta kiwo na wisani wa obina obina umeteba hata ewe yoba ni Mungu alikupa kwa sababu ulipatiwa hayo majaribu lakini ni sawa alikupa majaribu na ni wewe wana okilio indi makao boye ukomo onumbani oyeba andi nitugite onumbani oyeba ninga iweka osaivina tubothe museo musumbe ndondo okia kisio wako wandeto ya kunzeo okia kisio munene yolo kana tukabonoka itina wa mathina maingi tukithinwa na andu mamusi tukithinwa na andu tuthuku maamuno namo andu twisene namo anana maitu matene lakini matwalukila matumena na matulunja. There is a restoration pekubonoka katika jina la Yesu Kristo. Tena zaidi ya hayo Bwana unasema hao ambao walitazama tukiharibika, wakatazama tukiharibiwa, wakatazama tukivamiwa, wao wenyewe watatokomea, watapotea, hata watapatikana tena. Lakini watu wako Bwana ambao walikuwa wamefilisika, wakachekelewa,
wakadharauliwa, ni wao wataongezeka na Bwana watarithi nchi kubwa. Sehemu kubwa umewapa katika ahadi zako, Mungu wa miungu. Uinuliwe na utukuzwe, ewe mfalme wa wafalme. Na kisha Bwana utajitandaza kama mfalme, utajiinua kama Mungu mkuu, maana ni wewe umewaweka wawe viongozi, na Bwana ukawapa warithi hizo sehemu zote kwa ajili ya utukufu wako. Tunasema ni asante. Jitukuze, jinue katika maisha yetu, na kwa hayo tuomba tukiamini katika jina la Yesu. Sema amen. Ngine tu adhime na kitu kanisa, sema amen.